Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri wose mumeze neza. Perezida wa Centrafrica Archange Touadera yageze mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 4. Komeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Perezida wa Centrafrica Archange Touadera wari utegerejwe mu Rwanda yamaze kugera i Kigali, aho yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta. Nyuma yo kwakirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, biteganyijwe ko Perezida Touadera itakomereza muri village Rugwiro, aho yakirwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bakagirana ibiganiro hagati yabo, hanyuma bakaza kuganira n'itangazamakuru. Biteganyijwe ko Perezida Touadera asura inzu ndangamurage y'amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside. Iyo nzu ikaba iherereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Azanasura kandi umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi Musanze ndetse n'ibindi byiza nyaburanga by'u Rwanda bitandukanye. Perezida Touadera w'imyaka 63 y'amavuko yarahiriye kuyobora Centrafrica muri manda ya kabiri muri Werurwe 2021. Asuye u Rwanda mu gikorwa gisa nko gushimira uko yafashijwe n'ingabo z'u Rwanda mu gucunga umutekano mu matora yamugejeje ku butegetsi. Nyuma yaje kugera muri village Rugwiro, aho yakiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse bagirana n'ibiganiro mu mwihezo, ndetse bagirana n'ibiganiro n'itangazamakuru. Mu ijambo rye, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwishimiye gufatana urunana n'abaturage ba Centrafrica mu rugendo ruganisha kubaka amahoro, ubwiyunge n'iterambere. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwishimira kuba rufite uruhare mu gushaka amahoro, ubwiyunge n'iterambere muri Centrafrica. Yakomeje agira ati, imikoranire ihamye ni ingenzi cyane mu iterambere ry'umugabane wa Afurika. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guteza imbere ubufatanye n'ibindi bihugu no mu bihe bizaza. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.